Hi everyone. Ngasi se vlog ama namge tawbane. So ngasi se aise Rohan se pick up tawba chattoy ne ba airport ta. The Bangalore airport sa ithan da sung thodri ba gari thor chattoy ne ba. So what I've done is I office se half day chuti lawre tangkhai ma pung ama makhai ni taramani hoje ai chak charani loishalaga Rohan pick up tawba chawdone airport ta ithan da gari thoraga 25 kilometers ne dina. Let's see. Hopefully came to pung ama makhai muk chang daw male ai se da ke airport chang mada so chatta so pung banga nang na ba chattoi ne ba ko so I'll see you ai loshalaga vlog na makke hello loshin ba loi ai hosek chattore I hope nang ni khale ko hum khai ta da ngai so khoi che gi yum da tang ngai resu pung mga ko manung didi yaw daw mali but Bangalore traffic se am chingal le hama so I'm like really skeptical. We'll see. Gari yaw ra gyan tare petrol yam kana yaw ba mande aduna ay petrol pump amda stop daw didi yaray Sina kaya daw di mali airport nang yaw daw di mali but I don't think I should take risk. Okay, petrol station ang saan rin yan? Hawan mo yan ay. Hawan mo lang ay. पेट्रोल भैया पेट्रोल कितना मैडम 3000 का डाल दो such a weird angle Rohan lại mát chịu đó chỉ rồi Hello Rohan lâu mà lại thỉnh này nông em cắn đất chơi nên là I was delayed by like 15 minutes but nang baggage so một tầm em quên chẳng hả nhưng mà là đi yung rồi pung ama makhang sang eh. Ngasi di sila siya lagi. Bye!